Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para guru ngaji khusus pimpinan Majlis Darussalam, hadirin hadirat jamaah salawat, alhamdulillah. Kalaban petotu ben pertolongan Allah kula ajunan malam mangken bisa lengki nang majlis selawat. Muka-muka terima sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Kula seketer nambai pada tretan keng ropana monju toju sebagian pengkir banguk jongoan. Engak siapa ke SIBAWEH aja. Yang ni kepon yu jok potongan tak mesen. Jok saking gula mesen minta gendengan bikin mulia dini ke gula. Kalau pun dah sikat mesen. Kau tahu saya. Ya banyak segedeng beri Pak Cisali, kan beri nemik tanda Pak Cisali. Para tretan sahibul hajah andi hajat juga abharun darsa kak dinto khol keluarga. Sekaligus orang datang ke khol kak dinto, orang sedatang berarti ngakholen orang sepona tibi keluarga nadi. Tareng lejeknya mana tahu sangi bacocon ngakholem ya. Maka namun beda engak ni ke hadir, engiu. Sambian ngakhol tibi bil. Mana datang ngak ni ke ya khol ban majlis pun. Neka barang. Pon hari mana rosa-rosa kita tak kelem dapat kata tujuan ni bunyi. Kula dua saya berdapat non ngi. Setong masalah selawat nomor 2 khol. Salawat ni ke beda se asli tapi cak artian beda selawat tak asli lah. Beda selawat ni ke asli salawat, beda selawat ni ke paratetan doa gandengaki ben salawat. Salawat si asli sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni kenyamana asli salawat. Lah nomor 2 pada salawat ni ka pada doa gandeng haki ben salawat. Akatia salawat mendia, salawat naria, salawat fatih, salawat litibbil qulub, salawat sipak ben seterusnya. Karonya mana doa gandeng haki kalaban solat. Nah apa kita namun pada doa gandeng haki ben selawat tangkung kanjeng Nabi tetapi mesti tak ija soal sampean mon selawat berdoa gandeng haki ben selawat tak kira bahaya. Anapa beda senang kan lah nyaman mon beda senangku keng mon hisip sampean nyatanya gelu nyari penyijaz saya tepak. Terus kingah lia kiri ya bahasa takat nang makam buruk. Kulaku beli kira saya teng emas dan gila ya amal tak sedeng lagi. Keng mon selawat sobung tak sedengah amalan. Sira boy pun selawat napa boy pun. Karena selawat jamin kanjeng na. Sambian ngiding nang majlis langsung amal lagi. Amal saya rasa pidato, saya rasa jelas amal lagi pun tak ada bahaya. Malamun bi Al-Quran himelaratan Quran non. Sambian mon maca Al-Quran mon nekuk Quran ko tundi wudu, tak ni wudu haram. Benoreng maca Quran ko tu husu tak oleh ngala alaman. Mon ngala alaman beni tak oleh kenjeran yu kumbing kenjer nai potong alaman. Betul masih kenjeran beda potong lagi. Tapi mun saya baca salawat andi wudu tak andi wudu ki ngala alaman
salah tak patih husuk ki ngala alaman ke ngok husuk ayu ni tak patih husuk ki ngala alaman ada tak ada tong potongan ganjaran jamin ganjing na lemon pas orang maca salawat ni ngala alaman pas kencen ada sekali ya si paling balang ya si tukang nampu hadra ada mon berdamatuan jen detir tapi tak ngala alaman kematuan karena salawat saya baca ada potongan deh. Thank you. Ini keistimewaannya salawat jamin kanjeng na. Napa boleh salawat kirim maki ke ahli kopu. Janda buna Imam Syafi'i mon beda ahli kopur kirimi selawat benih kun kirimi melolo semilo tetapi tangken ke kuburan ini kah 500 kuburan norok milo kapi saking dari raja nafadilana salah tetangkan kuburan makin pak saya dia kolin non tak pati kena macam kelak pak sumulyo lagi non kamanya Timulyo, Haji Mulyo. Jadi pas nyaut kapi dia temu je apa? Menering seorang si nyaut jelas Haji Mulyo. Leni ketatangkan kubur Pak Haji Mulyo ni kajan Imam Syafi'i 500 kubur ni kanon milo kapi. Teti ontong orang di ring tua kuburna apolong ben seekeremi salah. Keng tahu saya kajuan. Alhamdulillah tang bapak kubur Nabi Imbu apolong bi sekirimi selawala milo terus ngapa akajuan ni je ngampung melul je akirim di bija selawat ada henden sebeda henden pangaci yu lagi cengonceng pengaci dari pendirisan dekai sortaran beda mun sampean dateng ke darsa ni ka maca selawat napa henden sampean paling pandan sambian kun meli telur puyuh kasih jejit itu kerupuk sebarang jejit aku ban di masjid tak meli kan dapat ada boy iki mun tadi sanggup bah antar ka selawatan kento saking dari rajana salah ning kawan nah lamba mana kanjeng Nabi ni ka bedena kana ngode ko ong yu tak ndik teretan bapak ben ibu mati kapi jadi nangis seribisan menyesal matur kanjeng Nabi ya Rasulullah hal baqiya syai'un min birrin abirruhuma ba'da mautihima kanjeng Nabi bagi badak karen apa tidak kering sepo sepon sobung umur qala na'am ya badak yang kanjeng Nabi napaan kanjeng Nabi setong reng tua bila na tada umur anak potona norok nyala taki janazana tong nomor 2 mon sematen di otang serai nomor 3 tofa taki nomor 4 etina reng sepo cek to karan setirana mon pa 4 ni kaseela koni maka rona ahli kubur bisa adu noroknya lagi jenazah nikah nikah bekti si pertama dan bekti si utama tapi makin banyak anan sampian tak oning ketuan bajang mayit bener ada ngalarkan sampai pada detan berdering di titel tak tahu ketuan bajang mayit mon orang ya sarjana keng tak tahu ketuan bajang mayit banyak sampean guys sangkol yu sape sabe Tegal kebun sengon bangunan kendaraan sangkol keng senga anak sampean tahu ning maca Al-Quran sampean bila mati cek rep-arepan anak tujuh tas kuburan maca Al-Quran apa mulai tak tahu apa sih baca keng urusan sangkol tanggungi polonyo ina kan tak cek palang sampean tetiring tua mun di anak tak oning ngereng sekolah umum sampai sarjana pun sampai ke Jogja kuliah S3 terserah king senga masalah pendidikan agama cek sampai lop lah nomor 2 para geretan mun di otang serayu semate banyak andi waris ke anak botoh king bendi otang kelopai hidek serahin
tanya aki kada kini ke papona kada cak beris kada reng tua mati bedol bidol sabun tekel dibudin beda ring sendi beda senaki otang jong apaan bon di otang jong kako jong berapa le 15 juta aduh le apa lama di situ ada le kok tak tahu urusan jiko le tapi tengen ketekel lebih ke sahabat tak cek palang sampean dia nak ibu mangkan aja iar au tako otang eki matiku aku nang ajunan Allah nawar telah taubat aki cara taubat aki ni kebanyak non adir benderi esan tekai esor tanai erbai engki bu erba bu situ bazera oh mon kiai suruh erba Jumat kurang kiai nayu tuai dibi bon mukun erba Jumat masa aku nasi sepereng ngonjeng ki Abdul Hadi ya ya tak ada mun salah betapa fresh sekarang kena bagi santre wah jauh dari kecil dan nak deh kelangsep kenapa ngatori ajunan ketua turba Jumat subhanallah dia masih laki dua dibi bu mun sebung laki masak pun tuli tu bolehkah depakah ni ko berarti dan lagi ke selaki reben asar masak selaki sudah itu tegir kalau 11 tak tegir kering yuk tegir kerja pernah li ko berarti dan dia nah sana kabaretan adir benderi esan dekai atau betaki engki esor tanai leni kenyamana atau beta la telah to betok pak polo nyatos nyibu ni kata tingkah ni kanon saya kebe ini kesusunan nampel cak saking tada sunan nampel kula sampian teh teleke ni mateh teh sarwai teh tahlil teh lo telo to betok nyibu tak ada kini kejasana sunan sampai semakin saya tak ada kesunan nampel ya pakun tak ada mengaji mati je mereka jangan aki pekol ke kuburan itu boleh ngaji mah ada tak ada bismillah atuh wala tak ada mah norok darsa mah ada jelas lagi sana kalau selamat nah ada benderi ni kanon tatengka ada benderi tateng tadi ni kesebejak kedetian ng masyarakat san pon nyibung ada gelu se mati akan nasi baru ya mon digeluk se mati te dentian sampai kerekingan se tadi dina kok pengaji kurang seminggu pak reking akan nasi baru imbu sia pikir gelu pikir gelu jadi mati sing akan nasi baru mana rengodi tanda se mati akan nasi baru tapi boleh memberi mati akan nasi kan jadi coba dia reng mati akan nasi kan dicoba ngada kalau seminggu mau di kalau seminggu tak masalah cek di bidi atau petakin bila baik tinggi bu oba bon kini kata ada kaidah ni kitab tanya katanya sampean kaki Abdul Hadi tak ada Al-Quran apa boleh hadis apa boleh jadi baradetan cek saking adil benderi ngada keluh tak masalah mau dikeluh tak masalah cek teguru tak rukun biteretan bulan pengaji enggak kan saya baru ipak je congok saya ngocak tak bojong yus padahal kiriman saya paling raja anak potona apa sambian nyibun reng tuanya beli sape keng nak poton tak ada sebejeng kalah karena saya bereng kor potona bejeng kap anapa bila debak katahiyat sambian jan keterangan kitab duratun nasihin gula tauning mati giu nega bila sambian tahiyat assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin maka kunjurna bojong ben Allah Ta'ala kirimaki ke ahli kubur ke nasabah sampai 70 nasab bila kabibu bapak kai embak buyut cucu terus ke atas sambian mitong tak kira tahu
Ayo bitong bu, bapak kai, mbak boyot jujuk. Dia tak nak jujuk napa bu? Iya tak odih. Siapa ngajak kerepek? Saya ngajak kerepek. Kan? Yelah mungkin dah tahu bapak kai, mbak boyot jujuk kerepek. Dia tak nak kerepek dia pak. Kunda yelah tak tahu. Ya dia tak nak kerepek, jipan kerepek. Dia tak nak boleh kain kerepek. Mula tak tahu, ia keresak. Tak melarat. Petong bolo non sambian kita uluk salam ahli ko pula yang kak bi Allah lantaran anak potong apa ketika Allah nyambeli sampai potong tidak sebejeng sekali kala karena sebereng kor potong apa jenggap keng jaman kenyaman yuk jangan SIBAWEH ro kala gareng pejeng jan munda ye limusin ke bangunan bukai bungkok. Padahal sampai jinan reng tua coba non ni kata dak kita apa lagi beni tak ada kita apa tak tahu keterangan nak keng mun reng gunung geni non kalau reng kanjini ke ten reng tua kasebon sebu umur iki bu ayo bu terang-terangan sampean mun labat ngibu beras berapa kilo 2 kilo paling ben apa boleh mie kita pang mie to Bemun orang gunung geni non mun bedereng sobung omor beras sejembung salaki atau pang kule miraro kule mabiki bodo 10 seni niki ngapi ajem kebenaran gule yang cengreng nyibu ngunceng kiai 15 kiai dan gulu Masya Allah sampai ada baka Pasuruan sampai ada Banyuwangi 15 kiai sianceng jarang dina rek mun labet banyak gelu jan gulu nyamar gulu bu reng gulu baca datang ni anu bu kalau pai saya surban na gulu pada surban gulu mapan surban gulu selayang kui kada tahu paham mapanan surban nabi gulu tak ngaji sampean nyamar gulu orang gulu lagi anaknya ke bu ibu bu reng kanje mun labet macam bunyan ibu bu Boya cong kok di reng tua mati ya ibu. Tak pada bi reng lang sepan ya cong ini. Mak banyak bu alabot. Abo cong kok di reng tua mati ya cong kok beni alabot cong motoro. Motoro dah bu. Arwah comun berde mayit anyar mayit selajur jangan tanya janjong. Arya dan reng gunung sendiri. Benda mayit anyar pas datang mobil mayit selajur iya ben mayit anyar iya akhirnya sang nak foto iya ya aja masih tong borongan pas beres banyak ya pakulan ya beda ke YouTube poci jong bi sekopul jong bobo cak beres sekilo tidak tiaki jong pacu kan amitong atanya jong mayit selajur jong ban mayit anyar ya iya akhirnya sang nak foto iya ya beres sekilo cukup nemi iya ragu ni dekereng gunung geni non iya ada bisa kabadian ni kawa gunung gadong oleh 14 ton masih reng tandi lo karo kapi kula nana apabila pon mare ngaji karo apa saya polong nak kanaan ayo ku sere jual ju kabeli sape kebenyi bun aku kita beton lenga kanyi bun leng tua kita beton bu jual berdesi oleh sape 2 berdesi oleh setung lo nik kanon pas bu mon nikah sampai nikah dak gilake setahun yo bain jual boleh senikah bodoh sampai teti lemaan teti 66 bodoh petoan le karo sanyi buna pas eka biak kia ara penguncang 15 kiai sampai 2 ni banyak salah buat kiai lah setelah aku bayar biayan pengaji tak ngampung semate dan kundin semate lar palar dinak mula mati ya mau kita pan mati senang kita ada embu ada engkau yo sia
sambil kosan betul saja kau suka ongguan mari tu beton oleh berempat bereng lah betul karena saya orang nak berah lah berah saya orang tinggal pengaji ngocak ni buntin saya dan cak baca letak dia kursi tapi malah keramik baan gang waktu banyak banyak boh engkau ji tepan tapi pepet setekau ji congok mari pengaji malah biksen jangan nembun suku nyungok biksen ji jangan ketiaban jak jauh di kasih mati bon terakhir ni nah setengah jam rebit kelus ongkun menang majlis non setengah jam bagus lagi pengajian kesatrian bida-bid nang dina kata dia pok kesatrian tak berkat dia lah ngetong kaya bu mau bedagi yang harapan berkat ke kita apa ajulah songkuna non makin gulukun ke pengajian kan non cereng bini gula reng to mangan tepak ka jadi ni kan pengarah gula pas ki Abdul Hadi gula sapun pun absen dak rumah boleh deh si onceng ya darsa ki Abdul Hadi la ja akrab bi gula pas ke tepak si kenengin pas tepak ka matu apa detan ada ontong la kabin kada ja saking kita kabin tak bagi bi majadi tu ya dah menang reng laki kering bini ki tore mau jadi gula kibang tak saran melarat je ada mau jadi lepas ada deretan tetik leban para ajunan ada bener ini kan non lagi bila baik kibuk ki tok petok lengser saare tak masalah pak polo lengser saare tak masalah keng mau ni baca riwayat makin tak mendeng mending sejam ada dia sepenting kebaik peringatan dia apa ni kula ban sampean makin khol napa kebulan sampean entar ka khol melonten bila sampean ya khol lagi bu mangkan kanjeng Nabi ada bu idza ra'aita mayitan mahmulatan fa'lam annaka ba'daha mahmulun mun baan ni ngala mayit lagi pekol ka kuburan bae ngak ya cek marin mikol mayit bani pekol lagi mun baan ni ngala mayit jelah bendem bae ngak mari bendem mayit bani bendem lagi ya ni kata dak saja ceri malaikat tak milih orang tekak bis neku mi kere pototoki teng main teng sampean nodi ke ngak mun sampean mandiin mayit kok mari mandiin lagi ya sinikah sampean dar pengaji to peton mabar engko itu peton lagi ya sedikit nyibu lah kok nyibu lagi peringatan dari kanjeng Nabi ismasyita fa innaka mayit odi ben sekar baban sekencang sampean bu odi sampean bagus engki coba engki nggih bu tapi tak cukupkan kantok hadis nikah fa innaka mayit keng marin odi ben tadi mayit se ngayu mon mapan masih bi ko pun ro omingi ko pun siti masita sampai mangken ro zaman Fir'aun zaman Nabi Musa berapa ribu tahun ka mangken astana siti masita ro sampai mangken pengaruh iman setengki bi puru kubuna noro bebede kanji kuburan ro omi ya bisa kornang beban jompaka wahbib man syita fa innaka mufariqun bi pecinta ben ka apa bercinta anak cinta bini cinta laki cinta dunia fa innaka mufariq sekecek ki ben begala besa cinta ka laki sampean begala besa ben lagi tak tahu sekemas mati kada iki bu keng se paling roki orang bi alah apa kabar kata mu tak mulai sekali ya batet ko tu jakang tapi rezeki baradetan bersih andin nganti lagi norak sampean saya kebaik ora Allah nganti lagi otak saya kebaik otak Allah makana bedereng cakang soki bedegi reng cakang tak gelem so taring tekuk tepak saya tak gelem ni lere kok ngambil penternya itunya banyak ring penternya itunya soki keng banyak ring penter tak gelem so
mula tapalang je sebentar kalau kasi gendeng ni banyak datangkan sampean gendeng keng banyak sabe sebentarnya utang suruh bentang wartawan bentang iya mun wartawan bentai bajar mun kun bentan ngak wartawan siapa sih majar banyak orang yang kare bentar keng tadi besi kalau kasi gendeng banyak sabe thank you nanti lagi otak segala andi kepentingan dunia akhirat abeli dekal nah kan apa banyak cak bacaan berentan pangeran lakoni larang na pangeran Cina nikah baladetan jadi wah bibman syi'ta fa innaka mufariqum bi pecinta ben ka sahaba boy ka apa boy masih benar besa ben seeka cinta almarhum Bapak Haji sira Bapak Haji Mulyo pesa ben sini berkeluarga pesa ben anak pesa ben compok pesa kapi peleman bedi kuburan bi tibian contoh bu engki bu kenangin siapa bun ontong mo nanan toroca tak toroca jual binatanan ni apa nang kuburan jangan tidak atan iya bengkon rebuan kuburan tidak nyusuk rebut di bengkon yang setong anak apa abo dan situan sing udan di budin jual mari dekat tak kerking korak peset kuburan dapat depan keritong temu tak cik padang sampean mun tak keboy sama tibi ya si paling boleh ya reng bini bu ala aku cakang bi selaki pada cakang akeng tak bejeng pasuki aru mun reng laki secujur ya mun kini pece sekone yo du bolo depak kambian telo bolo depak di penghasilan 400 obo posang sing irep penghasilan arapa ka benda bini boleh cek le boleh ke bini gule yo aroi du bolo baki se bini telo bolo baki selain di 400 posang sing irep penghasilan apa si bini kita mati itu mun di bini boleh bu ada yang laki iya man si bini mati kada para setan si lebih palang boleh ke odik hojang tak hojang alakum lolo mas tena mun si bini mati oleh bini ngudan iya mun sebela ko pun jentaren waduan bisi bini jan si bini madun ji tu mas tu ni ka ko pun bayu maski ya sinan waduan senga mi tebak ka tak pelak lebet nang ko pun no ba biksen kita ji ya dek ko pun ayu nai ko benih tak toron je nang sebedan ku ni ka benda ya balang sampean ni ku sedekah oh Pak Zaki barakallah tercembar hambian ki barakallah Pak Sera Pak Sayuti oh bodong semua alhamdulillah gula sekut kon jaga kedong semua gunjing sepeda apa pelapo gitu bawa dalam petro makin ni kabul nyongongan para sebuah para deretan isma syi'ta fa innaka mayit wa bibman syi'ta fa innaka mufariqum bih pecinta ka sahabat ka laki ka bini ka anak ka dunya pesa ing Pak Haji Mulyo pesa sakapin peleman eko buren biti biya niki bu lemon pas tandi aman sesae napa sih yanti lagi engki cek ki bakal mati ni tak mele orang reng kering 2 tahun berah beda juta juga belengan mati beda bu kira-kira sampean lan bilan saat mati apa kering gelem apa tahu saya kering ayo memang kana siap sampean tare bele kering gelem apa tak usah kering bele ada semile mati bedereng mati bengkona bedereng mati lorong bedereng mati marsakit kamu nyaman iya menoleh mesen yuk Jarang mati tak oleh mesennya banyak tetanggan gula sambian mati jompo mati lorong mati marsake oh mula kira setengah jam kita ke Bengkal
Dapat kabar telon berak dah. Sebab melarat jalan salepan bahabi termuak sengon. Bagian yang tabrak mircat jujur kan malaikat sengkes nyabut tibi nyerot truk pada boy. Mulai mati nah. Jelas beras je. Renglang sepan ning ucap. Kiba kamar sakit ko jong toko tak kejebok ko parlon adit. Malaikat ngidi-ngidi sampean misem yu. Parlon anak ji parlon beun yu, tang parlo nyaben beun jai. Teraki ya kawalu yo dan tek nang disa ni ko. Teraki kawalu yo gigi lekela ko te dan tian ki buru depan. Cabut nang walu yo mulai maten. Beda tak? Kamu nyaman mati mar sakit bi nang lorong bi nang bengkok. Iya mau mulai mesen yu. Mulai mesen, tak mesen tengah hati sambian. Sepenting solat takong langkong solat selema kento. Wa'mal masita fa innaka mazyum bi ala ko sakara pa anda pun kanjeng Nabi keng beni belis ben kelakon naji. Mun mapan ne belis mapan, tak mapan ne belis tak ma. Mun mapan nun mesereng labet banyak, mesereng labet para tretan tak buambu orang si tahlil. Dak iya dia bentas si kebentas si mapan karena odin mah. Ingat tak mapan odin sampean. Mun ki bedagain beun jong gak bolong bi kain beun celep ate de jong. Ada apa le? Boh, jok kain beun mun bedereng palang norok ni ser mun bedereng ontong norok thulat jong. Beun kan neuter ngala ka kain ni. Mi lebih boy komboy ki. Ngak tak mapa rodi dojo ngata tangkebi kain beun tak ngidedung ya jong. Dojo jengkin tak lah aja kain beun jong. Jam ngin jam si kun mi jam belong mun te ko ni te babeli chel te ko ni pe jeleng mi kain beun jong. Duh. Tang ning di bese dem sentim yo tang tak tu nyerah jong beun kan ada tang ada ka kain ni. Mere ko bo ni. Pak komboy tak tahu ngaji je ngak sapra kai ke bodo kate mun bodo semapan ka bere ko. Lanti nerasi kalau tak pete, Hasan misalnya dah dicoba kayak dusno dusi kena foto je ko. Engiu, makan atengka akuli pamapan itunya sekecil kimate karena kelakuan ebe. Jadi orang ni kemun mapan masih kau punya kecintai. Hadratus almarhum alani billah kiasan sepoging. Coba. Dari momen Jumat manis makin pada pun makin pun bi sunan nampel bi sunan giri. Macet lorong. Ni kau orang bagus ini. Saya enggak tak bagus. Demak yuk. Ntar kerja aja. Jangan malam yuk. Ada apa? Beda kuburan nanya. Kuburan ni kata koin yuk. Apa boleh pas saya mati berkabar jadi jo. Alhamdulillah nun. Mun saya mati berkabar jadi jo. Petang gendang itu redung 40 hari je. Ibu. Ya dari kelakuan nak cari coba ni ke beni betul beni roh. Rona beli tu roh tempat, beli ke kuburan, mulai ke bengkok nyongok pekarangan, nak foto beli ke tempat roh ni, ke leng-lengan roh ni ke roh. Jasad pada kubur. Kakak nolak. Bilang tolong apa totok bi rap-rap dak sekali keretanan ibu. Ikan beda ke orang sudah luang sampai kiamat. Cuma 5 golongan boten utuh tak malah tak kering kan neten. Jasad para nabi, jasad para utusan, jasad ring wali, jasad ring hafal Quran, pas jasad orang soleh solihah. Itu akan diolah sampai kiamat. Kira-kira gue lebih sampai nomor berapa yuk? Pemilu lagi. Kira tak bila so nabi pun ni nabi utusan pun ni utusan. Wali mungkin wali murid jibak jaga itu lentil lah. Masih bi ting-ting ngarin potong pas bira berapa? Ama. Apa sih yang lagi? Ini you dikata. Jadi saya tadi coba beni beten ni kakak nolak nang kuburan. Apa mak berdeng mati berkapa tadi coba dari banyak dosa sampai dosa ni kan menjelma. Keng nyaman ajeng bejengan. Teti coba ni kajeng bejengan. Nona bukten jeng bejengan. Dimma mulai lambok sampai setia. Beda orang teti coba, beda orang mikir coba beda. Beda orang mikir coba ngening coba beda. Ada muni kening bedi coba roh paling jeling. Bisa. Sebab coba ni kah tak jeng bejeng nang kalaku.
ya mon berdering mikha jeng berjengan ngening mikha coba ngening iya yang letak mikha coba jeng berjengan tak ngening coba boleh kayak coba aku lebih coba kecak yuk mak berde coba kecak jeng mon reng bini yang bereng laki je kan kecak coba je ayo dia nama miksian sampai air betul ke bibi si miksi tapi mon bini tapi dia nak anak kini jalan ngaji dia yang berde mah berde coba kecak dan engok congok kibo segi odin tak dun toyu cok ngocak mon masuk neraka kok kada lek sie mak ada juga apa kau saya bitung jodoh bagus sekali kau sekakan tak ruan utang tak tu nyerah bejang tak bejang pasah tak pasah ada apa kau tak langsung ke neraka mak ada tiba-tiba ada je benih terus selamat tadi dia poin neraka sejarah orang relan bilan mun masuk surga hidung bidadari mun engkau letak ke pikiran bermada iya cok bini tentang kelemari rasa kau mak por tak ada porgon tak romah sebab apa sekejaki bakal mati ibu belis kelaban kelakuan saya terakhir nyaman ke akhiran tak kelemah bon pong depan mi masjid gula non dah nama bu iya kalau berkat kente tak apa-apa je neka masjid nanti orang laki wajib ajum si bini wajib mendukung selaki apa jang Jumat ni kan di dua fadilah setong orang Jumat di bagian rezeki berkat bisa turun kena potong kan dari di rezeki tak turun kena potong itu pada mati tunyan ngelapak ada komponen amil aja dah sekali karya orang beda tak ada ya mohon berkat meskipun ajam turun kena potong iya ajam turun kena potong ya tong nikah jaminah orang apa jam nomor dua jaminah orang apa jam Jumat ben Allah Ta'ala di samping rezeki nikah berkat petenang hati odi beda itu mangkana beda kisah kitab selake bi si bini tak pada mon selake ni kebuk khusuk bila pon Jumat pon nonduk pon berangkat tak miren apa tu nikah pas si bini bila selake Jumat etang rintangin melol demak kan Jumat boh jedeng esek gelukang mandi doain demak kan Jumat bocok ndurukan luka ajun tak ada kang sekana nabang tak Jumat tak pada selake ben sibi tak ada dibudi pola nak kena dah makan Jumat kau dia aduh berasa tak ada tak nyelip bentang pas sibi ni sengit bu setelah sengit cerempek gerbis boleh gerbis cerempek sengit ngelepek ngelopok aman bocah saking ngelomba nomor tong ya nak nemunya rasa laki dah berdering laki dah makan Jumat abo nyelip keduban mun tak nyelip ben tokar bingkok pak hari tak kira mari je cok lepas jalan tepak kering bini gerbis you iya boleh Jumat kok pas nyelip tak bejang Jumat dia utang Jumat ke pangeran kok mon mati tak Jumat kerekingan raja deh selaki tak banyak mikir tak banyak bentar sinyak utar dia aneh you tak tong lemah deh kala ontan gandum ni bongke lambat gandum dengan Arab cek saking kanja badin bongke ngelamun selaki kok mon pas tak kerja bok Jumat tadi pas mati dia utang Jumat kok titatin ngelamun ontan buru yo ki buru di badin doh raja tokar kengkok mon nabangun kok tak Jumat kok dia utang Jumat ke pangeran kok mon mati kengkok mon Jumat raja tokar ya tang bini gerbis dekat bismillah lah urusan tunya bacaan pangeran dekik mari Jumat lan lakonin ampun dapat ketin masjid ni pinggir
beda tetanggan masjid dah babat berlebar pandai Jumat ya mati jagung benda bemada ya setiap hari ayang 2 bulan sekali ya setiap hari tepat kadin beun kak mari Jumat mati ayang dia tuh iya boleh jagung ya mati tina raul sana jalan pangeran apa jang kalau Jumat berakat iya nyaman yang dia masalah ya tak husuk apa jang ni kamu ingat kasih bini syukur pis Bismillahirrahmanirrahim dapat doa montar Alhamdulillahi Rabbil Alamin mun pas tak mulai ontar aja tokar ya iya kana butuh iya kana stain tang bini lomba ini nomor tonggar ihdinas siratal mustaqim kemaja kungi mah dia waladhdallin malang-malang gel ya tahu su mari baca ngelamun bah tak kau kasih bini derem masih mau dia dan nyaman ngelamun kan tak sarah sakit ngelak satanang nang san ya ngala abu ya dan masjid ya bedain ngareng dar melikula teng melikula lambak kan tak usah plastik dah ibu satanang teng keng tak ramas sering ngelamun dapat kabengkon takut saya masuk yuk kini bakar kita ngabesaki ontana bede de orang ngokos satana si bini keluar si bini cek jembur sana bahkan kan jena pun rantap pun masak pun gelak kan membian gelak mula Jumat kau dek jangan si bini jangan selaki nah apa becek nah apa nang pakar ni apa yang nak enja dek ya macek talin pakar turun takut ke si bini jauh cek tanda iya orang laki mula kedepun kalau takut ke si bini apa kepada macek talin pakar rantap pun kan tu jadi si teng-teng ngap mako main teng abu ko sahabat nang tinbang lapang dok aduh ela sini yu si bini mulai nyara-nyara no sampai jula-juan betul jadi ya kun si bini relatif pelak cu ko ni to biaki sampai betah kam dah mula bon engko si motoron berdosa boh engko Jumat ko di toko tak kejebok Jumat iya rela masa ayo tulang si bini mulai nyara-nyara tak tulang je kun sedia kengkok di bini dua dia dah si tulang sekarang tanyam yan suka tulang dia tak tulang cek saking itu tulang tak gelem bila tua empon jangan selaki terkerja apa sih terjadi mak berdina siatan bini tanah keluar nyari kapur onta ni kaburu kalaban atorna Allah ban kalaban barokah na bajang Jumat onta ni kaburu tak ada yang buru keselip pada dia ayo mak tahu si onta jitan di akal muntak keng barokah na ajum dapat keselip onta ni nang panas apa sih ngangsor tak kipa din dek botoron orang si tak bajang Jumat banyak nyilip gigil ada orang yang tak depo, tak tahu ni serka ontan ya apa dintek potoron, ayo potoron, potoron bisa tak bojong mana tu, potoron tak kisah berkasih. Ada yang mau sampai yang mari Jumat nyelip kemarin, jangan bit boleh rebuan, tadi tepakkan din onta sekening selipkan. Dosa apa sih bajar selip bercering onta? Bermak din onta, bong keyo je, ya mulai ke bengkon. Tere mabisi bini atana si Jumat milo masana sel nyari kapur boleh entar kasaben taring mari itu orang loh siapa sih orang ternyata gelak si tak bejang Jumat saben si atasan si bejang Jumat saben si bebeen dan kata ada orang sekali nang sabo tadi sok-soknya poseto ngari tak dik itu aku tak tahu cak tabu na tebus kekerkan di sebajang Jumat tadi aeng kun ngampong lebet mati aeng mari tak dik jongok ngampong lebet perkara bisa apa cak tebus cak tabu na tebus TV tamu ni tebus sore ngapa perkara mun tebus TV jadi senorap ni kanon kun ngampong lebet aeng sebajang Jumat kemarin artinya apa orang siapa jang Jumat ben Allah Ta'ala pada dicirikan setak pejang Jumat pada tiga ayo pak-bapak dia koli pada dicirikan ya mun tadi dicirikan Jumat sampean mun selagi tedung ceke yu takut tadi koli yu cekein Jumat
Cebereng dia detik. Nah ini kabar itu cekung mereka orang leses on taburu keselip dia mata buru keselip pak selip pagi bisa tak bajang Jumat terus teraki ke bengkon on dan yoje artinya apa sepajang Jumat tadi jerakan saya tak bajang Jumat nang selip tadi ko kere milih ya mulai ke buru ngak kata nasi sebut nang hilabeng kun sudah pak temu bisi bini apa rekan enjak bani apa tu du sering habu enjak tepak karek bini kerpis langsung ke sendal enjak bantah kau ini bini boleh deki bini ke bagi ke si bini dia bening je ai sandal lupa tak ring pas tu ditepung marah dia aduh kang mak tepung ya cak montek bagi bini sendal terus ni laki tak tahu ke je jadi ngabu je buntu apa yeman kang tepung ih yang bini sendal lah tak bagi sendal jadi bagi ben tak tahu cak tepung kang kasta apa barokah apa jam Jumat abu tetap abu tepung ya saya tak bajang sebalik tolan bajang Jumat tepung atau dia abu pele lah ya mana bajang Jumat abu di tepung mun tak bajang Jumat ya tepung di abu pele lah jadi kabar ada makanya bapak-bapak singak Jumat bensi bini adukung mula berah Jumat cerosoro yuk wow tepak kering bini bidi dia ya ki aban ki ke pasar kalau ada tak kerja puas lagi tu sekali bini ke walaupun ring bini tandi kewajiban apa jang tapi kau tu adukung mana po sepolah mbak mun Jumat tak laku yuk ada apa bisi bini tak laku ki selaki tak laku lah cak jalanan kok tak Jumat deh sedia selaki yo tekasra lah jang bajang nang jalan tak bajang milo kapi tolan ada coba tolan Jumat tepung dia bu sedika barayatan gula tak sersusun mana bentah berjadi hanika tapi pun tut hikmah ibu gi sekejap ki gula ben sampean bekal yak kholen engkinon kula ban panjenengan saya sehingga kena montana foto biru abakum tabirukum abnaukum kebaik bagus ban kering tua duaan ban ku aku mun ban kebaik bagus kering tua dua saya odi otak bahasa mati ku aku anak poton ban bekal bagus mun mangken lacakan pengaji napa boleh bana napa boleh bah ngonjeng aki darsa ngak ni kasalawat berapa salawat ni ku aku anak foto bekal engak sinyam beuna sangon aba engki mun setiala tak tontaran ke kuburan jak harapan sampean kubur na sampean yang dari binapo tu malah anak poton menikah pasal apa sah pelontar ziarah wali 5 wali 8 wali 9 beda kendu bis teng dilawan aku ngabus lagi sia sango ngabis 1,5 juta mulai ada baga bungun patung nering tuan keritung dek temu jayu ma pelontar ke Sunan Ampel dek yang dari sampean lenyi kan mun kufur ring tuan sampean sebeda bengkir songai beda beban beringin beda beban sengun siapa mun tak nak poton si arawa beles pada Allah Ta'ala sampean selamat patung ngeretong dia temu je keng mun siapa na tengen na poton engke ibu biru abakum tabirukum abanau kebaik bagus kering tua si odi atau bahasa ada umur anak poton abaan ku aku bekal kebaik bagus kaban kini kebaik pun ki aki engi bu sekain toh sebisa pendapat dan gula kurang lebih nanya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.